Ingon ni Jesus ba sa Matthew 16 verse 24 to 25 na kung gusto ka musunod ka nako, i-deny imong kagalingon. Take up the cross and follow me. Sa ato pa, dunay certain nga sakripisyo nga imo pong buhaton. Dili man karobot, di man tarobot nga pag muingon ka nga di na ko dili na dayon, na ay corresponding nga decision or action na imong buhaton. Kung muingon ka nga di na ka manigarilyo, ayaw na yun pag i-justify nga sa luod manggod kayo. Now, hantod-hantod na lang na, luod man yun na permente. Eh, human mo kaon, mo man sa gara nga rason. Lami manggod itayhop, lami mamanggod kayo, labi nagbugnaw po kayong red horse, bugnaw kayong bear. Diya na din mo i-justify kay, ngano, nagbase pa man kasi mong unod. Nagbase pa man kasi mong